ti nyingi tigareirie ni ithani. Not as many. Not as many. No isia twikire igwithie ifisitwo autika hora. By times and other factors. Etonithani iria nguru ri. Cie nona ici cikuaga cia 44 handu heho ciuma handu karungu fe. Karungu fe. Handu ona acomoke kaingira bara. I meant. There are some, I don't know whether they still fly there. Siko how? Oyo kare ukuma na immense yoke toroka hafa yari. Ona yako ingira ole mwe hua. Oh, sa ndako na kare ni ke hau. Andu yo hare task is ndi hatu ekire ki. Gatagate ka Moi Avenue na Tomboya Street. Gatagate. Yekare yetagwo Moi Lane, I'm not sure. Kau. Ciuma hau na ni thani nguru we. Yes. Isi kene bathi. Eruti nyingi riu ukora riu minibuses riu muno na riu ukire heavy wathi wengi riu ukire ginya bathi ici nene ya 51 seater. Absolutely. Riu cia bathi na matatu ri ni kuringana na haria uikarite. You know igiteke kia beta iko ki VIP. And the driver reserves the right of admission. And depending on how roadworthy the vehicle is, he also reserves the right of air. Kaya mwako igo alirisa kona okay. Ndere fokora guonako. Ndukahingurira kanju na birithi. Ona ni murango ucio ni ukonyagwo roko. Yes. Riu wathia ngari. Niguo igwa ko ni akuwiri. Mago. Ko hiyo hire muno. Akaingira ka. Na warikio mucokerie. Yes. Na hego ikurukio gikurukia kwira acha babatia. Iwa ikurukia muno andu amatiko mariega. Kale mukau gatiheana gota mwaki wa thigara. It is not a freebie. Actually is your instrument of power. Cia ndereba. Acia ndereba akomera kibaro uri. Wamwira kuna joto guo kura hiyo kio ifunguki. Ukauge. Kana kinogio coke thutha. Yes. Aikarere. You know you can't totally when you are no umire. Nego dio ikako uri guo. Regira gwathura ku. Yes. Riu ne akiri hau. Na ni akiri haha riu goko main. Ego kwena andu aingi. Yes. Na he andu mathia hau mbere makanogia ndereva muno na story. Kuna andu mauga ati ndereva ni enda kuheo story. Ndakanogia cunge. Well, ata service mathiete ma story. Sasa. Ucio ni uhoro wa gicagi. Yora kwenda ndereva matendete ngano. Era thuriwa. Muziki na muno morio. Twamenyerire. Niye ndatwara methubari. Ndiye kana wakora bathi cia methubari. Acha niye ndina cikora. Icio riu nuona ngia no guora kira kahora. Iyo tu kira aturi ri. Cia riu ni cia huthire. Iyo ni fureno. Ikara iru andu a uthu atia. Kuru ni gutanga ndereva. Adiriri. Honio ni amwaki kana ni ameruke mwanake. Na ne makiandikire andu anini. Atiriri riu we mena ciana. Andu ri ni kio kumigonyo guo. Ninge ici cia riu ni cia mawa ni cia miaki. Citiuraga bara. Cia miaki. Akere crew yokoro hau mbere. Hey ndu ingira matatu na ugekora riri. Nuona ikagarũga ma murango-ini. Ugekora hau. You see psychologically mundu menyerete guthina matatu ri. You can almost tell. This speedometer ona. No ni umenya ngari oni yakinya speed ya kuhingwo ki? Murango.
na hakiri cia kwitio na gona reality tondu oria wathethukira murango niguo na eheria ki gakonji agacokia murango akiri cia kuyo ko cieko cie comfortable ni ucio bana yana makanga mangi nita matarajiere wai aratha kira arahuthira ni kira muthithinia kajabaration kam ukigwa ngari ni athie ngia namba icio ithatu na ndare arahinga ki aracokia murango ndagukenagia anu igu amura we tufungia murango na ni mathuire gwathwo na marakara muno ni kwanja riu ikanga ri watho ri etikira watho wa kinya first reading wakija committee stage which means ero tufungie mlango wewe nini wewe hagio ngeuga mufungie wewe makinyana niona ari no neighbor ero ni bara hata nyi sasa musinisomea nimefunga kwaja acoke akorwo ndakurihitie ni amenya ari wira ni ukurituha musinisomea nimefunga mlango sasa mtashidia kitu moja na gathaici ri ni kuringana taru bathi ici nene cia githura-ina kuri thika githurai icio ri he andu wingira bathi iyo ukiamba tutakinyite iguru ri dereva gakuri igakurithia na ro ikangara nyita miena eri in case yocokera thutha rigutege rigutabe ndugakigwe umarehere cira riu amakaranga hau we igua wacoka agutaba. It's not a very comfortable thing when you are a man. It's not. Why soko kaja kwa batake? Gathi. Gari no irathi. Ni akona transition. Yale we kuma gathi-ini. Wigire riu haha uguo aisle njira ya guthiira ngari thiini ungikinya hau iguru piu ni wamba kurekia kiria kwambataga nakio ingira nguo bureki hau onyita kiria ki hakuhi iwe waingirana motion ya ngari na motion yaku ya body cingikaiguana ri it takes time kwaje urokinya hau iguru ngathi ya muico orere wainamuka orere waunukia ngathi ngo bureki ndio kunyitira nderu cia mundu aya wewe victim wake undu kiu akoragwo ari mundu ria wikarire giti giki kiha murango-ini ina mwena uyu ungi aciari ni ugukira nao ni ukuhara mundu igoti winyitirire kana iru. You know, it is an instinct thing. Yes. Guoko gwetha kiria kiria unginyitirira ni ukuruta mundu wi na nigetha ndugathomerwo ri wamba ukanege na mbere hu ndereba naye kwani ni mwenda wa simu ndesa gari yaje na ndesa gari kama mtu hana akili. You shift the blame. Kwani aroranga mureki hende wako wagutha mundu shati umutu rai fungo ithatu ugitwo stabilize ri accelerate ri umugwire pa riu hau ni ugwitwo mucukani hau we kwera muthie na ruya gwatagira ki mareru osie kero takitira nginya iniro ria mundu anything kito kiria guoko kurikinyira mbere is not a good feeling. Kana wakora he munjo ko ujaye hau watu wetha kindu gya kujitira umisi indo ciothe uhituka nake uhituka na kiogona na kuharagania dauses
Wanagia. Kiraje yothe. No, there is like a panic. Very serious panic. Na morotari wathi na mutatu ndangi understand. Ega panic ya ukoraga. Yes. Alafu riwa gone bathiri. Ure ngedo kwende ihurite. Umenye ni urikoyaga some few seconds cia go post. Yes. Nigetha urore bathi no nene hahena gite muti. O analyze o choose seat number. Ayo transition yo kaga riri. Okira kia ciuma ici cia thi onyite yake ya iguru. Wona ya kweherera. Au. Ngai. Atoka kwa roika nyanya siene. Si hata wewe umeona ni mabreki inapigwa na kama ya saitani. Ndereva sijui na yani ni nini na msubua. Nini na kulipa madisi nimekalia nikitaka. Yule ndereva alisomea boarding. He cannot admit liability. He cannot. No, dereva actually the moment you aingira ngari thiini. It's upon you. Yes. Kuria ngari andu maingira erugamite piu nginya uikare thi no mubathi. Terera uikare thi. Yes. Guku tutire that patience. Mubatha kwanja riu thweri iri. Cinogagia muno rwa rugongo. Tondu egetigia thuga atiriri. Chef we. Mkubwa. Utanibwaga makupa. Negetigia thutha. Basi ukaribia mwanangu. Kwa nini karibia kare hajafika? Una nini wewe? Age maki watu karibia mlango kuna nini? Tuna haraka za kwenda wapi? Weka gari kando tushuke taratibu. Tukaribia mlango kwa nini? Sio noma kinogia. Tutatosea hapo kwa mlango na mko wawili tayari. Mtume. Egesha gari kando tushuke. Mawe ya fiu. Conductor. Conductor utanibwaga pale Shanzwe. Sio kwenye kotini pale mbele kwa madukani. Siji bana gari jafika. Nauli yangu kisha ndo ntaja. Gari ru ama kira. Na dagiruga ba gari dagiukira gari itarugamite. No. Thweri. No. Kahora kau goku. Utire thaisi. Ate makupa na mlango. Tukienda wapi babu? Tekaribia kwa mlango. Wewe nduazi ama ndo kwendaje? Kaja mlangoni kufanya nini? Si dereva yuko hapo gari lina breki alina. Kama lina breki basi egeza tu shuka pole pole taratibu. Watu harakisha tuenda kwako babu. Makaga mafoto mage toro ruti ya mtu hapa. No malitoherwa muno. Mage horu wothe. Temasimba na mlango. Kufanya nini? Wataka nianguke nikikuja gari likitembea. Nalo kama abe ugira dohoro. Basi kasimu tutaongea tunsema tukutana lini? Wewe na taratibu sulinibeba kwa hiari. Wacha niwaage marafiki zangu kwa wewe harakisha wewe utashinda hapo. Wacha niwaage kwa heshima. Doa huko na wameke gushio. Watu wa mlimani hamna heshima muongea vibaya sana. Akasimu taongea kashata usema ngapi? Atakupangia basi wacha. Sawa Are ure. Siasa. Unajua nimefanya utafiti nikaangalia nikaona this region of East Africa itatukua zotiganite na mwaka githurano.
mabũrũri ma East Africa. Yes. There is, I think Tanzania will have there as well. Tanzania mena gĩthurano mwaka ũyũ. Gĩthurano general elections. Yes. Next year 2026 ni Uganda. Yes. Na mwaka ũcio ũngĩ 2027 ni Kenya. Yes. So tutigana na mwaka ũguo. Tuthiũrũrũkanaga ũguo. Rĩu matwĩroragira tukamerorera. Tukerorane. Tukeroranĩra. Yes. Uganda there, you have said is January. Yes. Kĩao nĩ kĩa next year. Yes. 2026. And of course, well, there is not much to write home about the past elections in Uganda. There's not much activity. It is never breaking. Angĩona ũhoro ũrĩa ũrambire gũkorwo wĩ kaũndũ matarĩ mona rĩ, nĩ haha mararĩ na primaries a Kenya maratuĩka nĩ mathire Uganda gũikia kura. Yes. That thing never used to happen. Of course, Kaguta Museveni actually went to the bush to get power. Ocio agĩire mahinyako. Agĩrire gĩtĩ gĩthaka. We ndiarĩ mũndũ wenda gĩtĩ oeruhia thiĩ onake athiĩ gĩthaka. Ũthamaki augĩrire gĩthaka. Rĩu nĩ aritũhagĩrwo mũno. Nĩ ũrĩa ũkũngĩtara no gũtuĩke nĩ ehererwo nĩkĩ. Nĩ kura. Nĩ kĩndũ agĩrire ya bandia. Arauga o kũu agĩrire mau rĩ. And you know, Uganda and democracy, ekũringana, you know, the polls around the world, citigua ta kakigo-inĩ kĩmwe mũno. Actually, yes, this region of ours, East Africa, yes, democracy is actually shrinking. Now, as we are better off to some extent, but somehow, somewhat, we are... yeah, we are somewhere in there. Actually, according to the US Observer Mission, America mokete kwirorera githurano kia, I think 2021 kia Uganda. Mao the years you go igire to fundamentally flawed. Yes. Kuringana na observers. Yes. Githurano kia 2021. It was fundamentally flawed. Yes. What you see? Kisa bisi jenu warugama kabere. Then of course came Bobi Wine. Bobi Wine. Yeta wo Robert Kyagulanyi Sentamu. Yarito hiyareto. Ati Robert Kyagulanyi Sentamu. Kyagulanyi. Leo Kyagulanyi. Kyagulanyi ucio. No, for the avoidance of doubt, his name is Robert Kyagulanyi Sentamu. Bobi Wine. Yes. He's the one who will be flying the flag of NUP. 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 Yes. The National Unity Platform. Against NRM. NRM, of course, is the ruling party. The ruling party. Museveni. Yeah, it's Museveni's party. Na one mafati macenjie ritwa. Magitwa magita ati national resistance. But it's Museveni, you see. No, they need to rebrand. Because what are they resisting? Unless they are resisting Bobi Wine. Tondu Kyagulanyi niwe Bobi Wine. He's a musician turned politician. Yes. Leo no kwa kilio kia fedra yake. Ya NUP. Ya NUP. NUP. No, ya hata itoria ya muthemba wa rori. NUP. NUP. Yes. No main opposition. Museveni ahetoka I think this will be his 7th term. Ni akihuruka wathani onake. Aigirite 86. So he is 40 years in as president. Nderia igirire ri. Aire ture maciro muthenya uri igirire matine irio kiande. Nenya kenyua. Uguo thanite miaka 40 miega na no arenda eruhirio tamu na rio na billboard nyagitio ku guothe cirauga Museveni is the best choice
M7 20 up to 2031. Best choice. Yes. Na either way na kiruga mari. That I indicate this as his last term. Arataria tamu ya mugwanja. Yes. Eke atia. Yathane. Iro na billboard yake cia hero irauga M7 is the best. Ngarangi no uria wiu. Yero ni aingiha East Africa. Aingiha. Na no na kuria Tanganyika eri okuo. Watata. Ona ni yero irathana. Yes. M7 is still vying. Yeah. You know M7 ni uria thanite ni akinye andu akiona Uganda tari wa. No no ria irio ona amuranga. Riu nake oe bururi taruhi. Yes. No no ria mwangi we irio na amuranga tari yake. Museveni no Uganda. Uria uga daugo. Mulanga. No ginya hoyo rutha. Mundu ndagiuka kwaria uhoro wa makondo ma mulanga na kuruga mikimo rubbish. Didi na tatawe mokire kuruga mukimo mulanga mataji lete ayagai the mode of flood duolent. So that kind of entitlement here now. Museveni. Baba Janet. Baba no, what's the daughter called? The wife is Janet. Janet is the wife. Yes. Baba Muhozi. Yes, Baba Muhozi. So Baba Muhozi, in fact, is the army is his. So I call another Jesse ni moro guori. Jesse ni ziao. Kuna kwetera foroli. And I understand the daughter is also in the cabinet somewhere. Yes. I think kuna mutumia yake no arege tu. No, asili. No, that's family capture on at state. Leo issue na idhura no issue ya muherega. Na Museveni in the campaign amuno. Ni aruga me uyathiriri. You see what we did last time? Same. We repeat. Copy paste. The speech is already prepared. I used the same speech I used in 1986. I already changed the dates. For example, when I'm swearing in the 2026, I shall just change the dates. Because it has to start with fellow Ugandans. And I will say, I commit myself to Uganda again. So help me God, like you have for 40 years. Na iguru ararira gathabari mathio na mbere gutwarana Museveni uga akinyete ri niko ririkania o haria kihinga gikiri atia yahereire ana witoro na njia no wa miaka mingi twaja ni iria haria kihinga gikiri atia yahereire so I you know me, but I don't have to mention my name. No, it is constitutionally that you mention your name. But who doesn't know me? You are guy here. Do solemnly swear. You are truly. You what we have been doing. Your Excellency, you are digressing from the oath of allegiance. So I know this oath. I know it. Remove the paper. I wrote this oath in 1986 when I came from the forest, which is where I got power. So people think they can take power through papers, and I took it through rifles. Your Excellency, please, out of respect for the Constitution, please repeat the oath as it is stipulated. Even the Gathaiya did it 4 times.
and no wonder they later impeached him. Excellency, because there is a timeline of the swearing in, please let us move fast. Okay, say young lady. She's not a young lady, she's Chief Justice. Okay. What does this one do? He is a chief registrar. Oh yes, proceed. Aye, it's me. I, Yoweri Kaguta Museveni, Baba Muhosi, so solemnly swear that what I have been doing shall continue. So you are making me do very, very obvious things. You know, people think because their songs are trending on TikTok and social media, and social media, not even here in Kenya. You are trending in Kenya, we are winning in Uganda. Bobby Wine should wait. You see, young men. These young men, they want quick richness. Leadership. Let me tell them they can wait. I only have another 2 or 3 terms. Then I finish. You see, if you give me 2 terms, you will be of the age of Uhuru. Yoweri Kaguta Museveni. I swear what? That I will diligently defend. I have done that for so long. Are you doubting me? Boy ni ararugama na nup. Gamana nupu. Kama kiu kia NUP. Kia the National Unity Platform. Yes. Ani bana ini mara gina waipa. Weravio. Eto Robert Kagura nissan tamu. Kagura nini ya Kenya ni na baba yao. Ai. Ora tunake na mahoya tondu. Kura ni ando magaikia. Kura ri. Thuraku. Ni ere andu kumera. You know, apparently there might be some change to kulingana statistics re. Around 80% of the registered voters are Uganda re. They are below 35. I don't to get your youth. Yes. And Bobby Wine attracts the youth a lot. If it does not get fundamentally. We wish them well. All the best, Uganda, our good neighbors. Yes. And all you get Ganyika Nekyoke Hakuhi. Yes. Raure. Shugamari re. Shugamari ni mundu kana kundu. Mundu. Etagwo shugamari. Agatuo shugamari. Ni wakuria wetagwo Ithe Kahuno. Ithe Kahuno ni Nyeri. Kuria Tetu. Ithe Kahuno Tetu. Yes. Riu ku Ithe Kahuno ri. Shugamari ni woraria. Kaya rainire kana. No nducio ri. Ndukenetie muka. Shugamari ya gwiko guo okite guku Nairobi mokite kwa mwari ri akayo ne kamutambo ke hau na tondu mwari nake na Ithe ni metaine muno ri Shugamari akira mwari atiriri wairema karia ne kangenia maito maito wairema ne kangenia karia wauga karetu atia gaka tadi karetu ka party box ate party party box oguo ne kandia ne ka JBL kahura rwimbo na karahuzira ndu to ndiona waya na ndiona andu mwekira mahiga akiwesha tadi gaka koroge rechargeable ugacharge ori gaikara mathaa 20 gakeinaga
nigakigenia mwali wandie gako gichemania nako ri no tuge so guo nako well I'll see what I can do about it daddy. Yes leo suzo yore chuga mali ri ni awatu maneiruo ke mutambo kamutambo akugurirwo keru ati ndia kohetie na rale hero karaga tu microphone twiri ni heke kwa tu microphone tu wako yes alero murigo ni woriku murigo ni woyo na rato bino ginya mundu kumubundizia weka atia operate tona ko watikire ninge maundu maingi chuga mari uherio riri haure itaka unori aruri ore ni maramutambura tondu heo twaroka cherehe ikara huka ni ararahura ni ararehe riri mwero cherehe-ini die kani muri mwako muikarite handu guo mukaigwa DJ uga and now mukaigwa iraheirwo muhuhu kuma kanyuira-ini tigagira kitate keiga na mukasamido nugo ni wara ni araheirwo appearances okay na mutambo yes kamutambo gakakeru araikara uga kaorirwo chuga mali oi nige konyo wiko gikonyo twi haha riri hanyina wagura kwinaki twina isra wagura he na kaundu utige kirire muno ando ni makiraniire leki otumanirwo ndurie na yoke na juku boxi ile kauno madiramu na nepati parauga ne juku box na makiana no amanya juga mare juku box yeno na ni jaga todu dire kidu retia dire retia ginya mwaki tiri ya chia hali ya silent titu atagio yi kengoni dire kidu le kiruo na nyamuone nitemeleti mukwa todu rwebo wenda juga mare ni ohisanetie na azimu yake no komondola ala mondona hawa karingizia wambe wa muri ya Carolina no he must be exciting his age mate yes ala hawa kamera chunga mare ako elia kama bacteria uga kana microphone era ginya slogan chunga mare elia kama bacteria kaende mupango atia chunga mare oi abawe kirege na kwa nyazio mwabo kwa hesiemu goza yesena kwao kwa nyazio kula ya ne kodu ange kodu nienda oto koi nienda oto gona chama ito ikahule right ni waigwa kama tambo na atira ngongo ni waigwa lega chungete lwembo ndakigwa taijie mwawara hoka leo cheje kila bakaraka sa Rodia ruangu enda kulala ndaga rurambao tugamari kamera kamurandu au ndake kamonja agacoka thimo-ini ndake kamonja YouTube kiria mugu kamu kira kandi haha ino ya internet kandi ya mutandao no debe kugura bandos ndio ile kila wakandi ya mtandao kila kauga ngonja kidogo ngwenda kurara ndagarura mbao kendo atiriri uchemoria uma mochamia ukiri utagapae na garuonu ejuga mari agwana rwibonathe musema na nigasa andu nginya matikona tatu endingo ingo chuga mari ri Ligiziano mwero wa dobolo.
Ni akiarahurite miago. Wena uya rwa thigari iria ciaragwo cia kangema. Kangema. Uria ngui ciarekagwo mitongoe. Uchoki usakeriri. Tugatigithania no gikuo. Tungamari akauga atiriri. Nengwenda asaini mundu umwe. Tugie na mutatara ndikahuyukirwo ni andu othe. Ndiakianjia gwathana. Riu ise abobu. Wechiria we no kwandika ki. No royal request. Ndikigerwo ni andu othe. Ni murehere rimbo na mujathe. Ni mumenya munyakora ndamurehere haha ni. Aba microphone tu twere. Emu agathie nginya haria. Haria kuda mehe. Akaiga design ya kirafu. Reke tuga goko. Ireka uno ne toy aria turacura na aria tutagacura. Ina waire mari. Ya waire mware thimu akamwe athiri. Ndakuurira ngukania wairema. Kamutambo gako kuurira roguo ri. Ni karamuhiuhoria mutwe. Guku ndarone karakinya inyanya. Anete DJ Deburu. Na baswedi. Kwaja ndiwe no ramuonirie he to bato ni turamondoro a igulu ekeuga wa pidulu. Tugwikira effect. Muruyo yo ni achokete mumo. Na tiwega twagu akiura ni undu wakue mwana mugima. Nginya kuo ni nduthi. Ara mundu anduthi ahoria kinanda giake. Aba horia machungo. Horia giki ni kianuka kinanuka. Atiriri mundu anduthi. Daugo nekie hindi nguhe nyama. Sikia mutambo. Sikia kitu kuchunga. Mwana yake negotiate mamenyora meku regulate. No, they cannot control him. They cannot. And you know they cannot again confiscate the item. Kuna kumutemptia awete miario tari miega. Yes. Aya tukaiwa. Ina wairema. Ya ire kaisa ire mekuo. Ekwa. No choraje sa. Agizewe kuo. Rotiage thi haria turaletie. Tomere ukakururia gicakire ku. Ni mukundu bane na nduthi. Eke tugezie na maguru ni iru ahuru. No, iro gwake ni taxi. Ewe no mwaka heo means. You see sound no mwaka heo transport. Oguo ni agirwo nja ni nduthi. Yes. Na arehwo nja akeinukio. Na atiri mutana bagocio bage konyo. Bage konyo. Ni murakiona rero ri ari hana mutume nducie na iburi. Kauti kanyamu gake. Gakuriro. Gakuri serio. Ini masaundi no nginya koro eheo transport. Na operator wayo. No mwego wake ni mwega ni affordable. Chuga mari ri. Yararoria. Arakaika thira. Chuga mari. Oi. Riu gatigetie masaa maigana. Gaka kaina masaa kibau. Riu kainete maigana chuba. Matatu na gicunje. Twina mage 17. Enderio. Ni akunyua ngajamu. Kauka ge athira fashion ri. Ni agukorwo agurangirwo. Yes. Yuga Mario na komi mwanake omuthiri. Ndirakwira atiriri. Tiga twahikithiria iretu ri. Tungiakwe ariu akuma mahiki hata mari. Wakiara hura mwago nyinyi witu. Na juku itaretia keng'ori.
Nyo na ro boro amo mwenyo ya weta go Moses wanyo ike. Muthithi komecha. Muthithi komecha. Raka. Wau mahau ri. Helwe bona ro roina go Christmas. Wachale Martin. Kero wena ni nyimbo kumanya nyo kumanya imera. Menyaga mahinda nawe. Ni tuna imera ida koliga. Cyo ni nyimbo chega keke ichiaru. Ni akiara hurite mwago. Is a new thing in the kahuno. Yeah. The kahunos alauga akoelia kama bacteria chunga mali. Oyetia kunegereria. Like vina kawagi sasa. To drive alone. No. Actually, you even need brakes. Ona mugiteithanagia ri. Yes. Ni muguthi mukihumukaga. Ndathire rimwe and I came back by flight. Tondu uria ndanogire no acokire na ngari. Ni eneyo ndiari yakwa. Mukineana mwene. Nie ndaguthire kilomita ciakwa mana mahoreru. Etu kuganda. Na ne fara yoigira Tanzania re. There's a time speed limit where speed limit. No, Tanzania they are very serious na ku enforce speed limit. Hade kitu 50. Ni 50. Wira kwa triri. Ninyi wa Kenya mna tabia za kasi mno. Tumeweka ishara ya kudhibiti mwendo wa kasi. Ili hali wewe tumeweka kidhibiti mwendo kizipita ya 50 unakwenda 130. Nataka nikufungulie mashtaka. Mnakuaga na nini mingi sana. Si mtu mnaongea. Ninyi wa Kenya mna kasi mwenda wapi? Hamjali usalama wenyu barabarani. Gari iko sawa. Sasa ndio ukimbie kweli pale mbele kuna mahali unawachiliwa uende. Lakini unapokaribia maeneo ya kibiashara kama hapa Longido unapunguza kasi. Ushoke thi kilomita ngiri. Ugathuki angethire. Angiharira kuto ni marihagia mundu fine. Acio na wega ni uri ha fine. Ugathira mbere na thabari. No thutha ni maroya kiria. Murungura. Ni mamenyire. Tene matiro ya kwa mamenyire mbeca citu ci ni mata. Hizo ni za wapi? Aza Kenya leta na usirudie. Hiyo ni tabia mbaya kweli. Ni mamenyire hogo. No, you should do the Namanga drive. Diviete muno kuma Namanga. Yes. But I will try one day. No, it is far. You know, Dar es Salaam is a coastal town. Yes. Anybody. It's a coastal city actually. Tondu kuma Namanga riu hakuhe muthia wa bururi. Norathi muico mwena uri ungi. And Tanzania now ni jarie. Yes. It's vast. No. And their capital is not even in Dar es Salaam. It's Dodoma. They moved it. Yes. Kilomita ngiri cio ni nyingi. No, Dar es Salaam they have very good beach by the way. The beach there. It's magical. Kabisa. Kunakaa kama Zanzibari. Yes. Iyo kwenda riu muri andu aigana ona mwina we have good company. Aitha tuguthe ku. Tuguthe kundu gwetagwo Zanzibar. Zanzibar by road. You know Zanzibar, ideally you don't get there by road. Aria mwitiga motoka riu muringe. Ndio. Kwenda riu mwina ihinda. Yes. Kana muthi na motoka ya wanyu na ferry. Shangara mbeo ni kuneneha. Kuringana na guruguru ri. Sasbari. Ina mathaa 21. Ukiuma Nairobi ina dakika 17. Sasa hizo ni safari ya siku mbili tatu. Na leo turauga riri that is 1170 kilometers. Kuma riu ha muci munene wa Kenya Nairobi. But why would you do ni ubati guthi ukirugamaga na ukararirira
don't get the nigga to no. You cannot. Go don't get you theater. Yes. Go the South Coast. Yes. No me South Coast yonyororoke. Othio gwe okiona gira bururi. Tono Dar es Salaam mona ndire kura ihu na Zanzibar yero Dar es Salaam iria-ini. Ino ni kilomita 1,080. No nyinge. Mathaa 18. Never mind the 18 mundu athia akue mathaa 25. You see again gukirona situations barabara-ini. Yes. Na situation ya mutwarithia. Ngeguo. Yes. Ayona kagugu karajira head northwest gethiko. Hiyo sasa ni kujiambia. Ena no Dar es Salaam gugu ofatia wa kiethu wa mathaa ta 10. Wakiria hari ucio ne muhahi. Yo dina gugu. Yo mushane. No athungu ni mekaga uguo. They do that. You see them, they don't know this country and they like to document. Now stadium. In 200 meters at the roundabout, take the third exit on 2 more door. Amasa bebe tuambia na huko mbele kuria wathogoria rauga thaa 3 ri cia rucini mari haria na manga magithii Dar es Salaam makiye thaa 5 cia utuku agora ndagacokera ringi maimbite maguru wothe te ambia bodi aciari rauga guthie no thie no ti muthenya umwe. No, unless you do it like you know road trip in a stop off. Ngoro enda mundu wina ihinda wina thikũ cigano no tari na maundu marakwenyeria ugathie waigua anogio ni kilomita 400 ukararirira ugathie muthenya uyu ungi like that no korwo wina kiondo gitaraguthumbura ningi athi kilomita 1,000 muthenya mugima ngika atia la wathie ikeno to ndirona niki kingigiko thiete gwika Dar es Salaam ana wahienya raguo nake ri auga tuthie Zambia no tuthi no riu mahinda mau ni moriu mahinda mau mundu egwiciria ma MC maria makuhitukite mundu endete miago na kuma garatani no wathie but you require some time like a week or two na maundu maingi tona tukiwa tuhutie Zambia ne kilomita 2,600 marorete mugwanja cio ni thikũ 3 bado no tu overdo it mandikite 44 hours hedio ne Lusaka Zambia yes no riu arafu ngitwamba tuthie Lusaka road riu hawa Monica araigua ti to jitu aringi yake guku ri na riu kuri andu maturaga barabara uguo special riu ndereba ya mathiaga long distances amurigo transit goods amaguta ki maethia nginya igua mundu eriro ogwe athiete nginya Kongo riu kuri andu maturaga barabara uguo so to them the road is their lifestyle that's their office hiyo ndio kazi yao literally Dar es Salaam ri wathake nayo no tugubanga na gathuki mucunga mugacunguku gathuki tungiguana wega ri tukorwo twi ndereba icho ithatu and then kuri ifao cikwira Dar es Salaam how many kilometers 500 ora okanoga Neigo tomo. Icio nĩ irio inogagia mũndũ maita 10. Ukiuga atiriri. Na tumepita 200 za hii, tutaona 200. Wadagati 472 kilometers to go. Na thiete na ngari ĩho yaikaragira 240.
Luku munda thakagira meri mahoreru. They have a very good road. Oye ona okirio mwenyeri. Fareo is a very good road. Yes. Ni oi karra meri wega. No na wakinya hare speed limit. Ucoke shuani. Meri ona ni gutengera uru. Ndwina ngari ena mwire mwega ninge ni urona wari. Ndio no nginya kaugara kienyenyere. Ora kadi ugukinyanga. Ona no ukigeria meri muthuri. But it's good to travel the world. It's good. Yes. And it's very therapeutic. If you can travel. Oh yes. Muthuri murata ko na ndikumugweta na ritwa erega kugura parado ya banga. Yes. Ngimona no tondu ri bukuru muno ri nyamu no ri ubati umihuthirange wega. Yes. Umagarange tondu miaka ni gukinya handu oigwe guthie thabari ona wina ngari njega ni kurarema. Yes. Na hero boji gwa rukirwo rika riri ya mzoni. Mauga they say one day you leave this world behind. So live a life you will remember. Yes. Tuekania. Inatoma ngoro wina nginya mutambo. Acha. Gukire bathi cithia Marawi. Ndio guthemwe. Wambe ori mbea muhaka-ini wa Kenya na Hebe asienda Uganda, Ifenadi. Na nisiko siana sikenini. Ne da shikoleta na uko Kilifi theini na ko. Yes, yekuo. Ina ituyu. Oh, die this keda ba. Na tutingo ngoto yoto da yota traffico. Toria otasi msimu. Ozie kija kore kwa dudu kwe. Wanya idio to getheri. Ozie kare mauga inko ayonko dudu kwe. Kwako. This world is full of the things to discover. Yes.